Siyakhuleka kunina bendlondlo noPhapha ekhanda igama qolana inokupastor weningi sejiyane ethembisa kuDokotela Msimango uDokotela sikubingelele. Ngibonga kakhulu futhi ufika kwakho. Iba ingxenye ke yayi lengxoxo le eqoshiwe embukeli. Dokotela ngifuna sibhekela udaba lwemfene. Sikhule kuthiwa kunemfene yokuthakatha. Can you confirm ukuthi imfene yokuthakatha ikhona? Injani? Because sinokubona imfene thina nazi imfene masibona emazoo igangeni lapha kunemfene ebizwa ichimpanzee, kube nemfene ekuthiwa ibaboon. Ungathi kuzimfene khona lemfene le baboon angithi lemise kwenja bese kuba nechimpanzee, le chimpanzee mise komuntu ngqo. So ngifuna ukwazi ukuthi yini baboon lo ngathi ukuthi isinomphombo enje beni chimpanzee ngathi umuntu kanje. So le yokuthakatha ikhona yona ukuthi imfene yokuthakatha. Imfene yokuthakatha ikhona ba Sizokuthi uyagijelwa vele. Ugibela kanjani ngoba ngathi ingane enja lento ingane. Akusiyo phela abalandi wena lelo ibona lesigangeni bayilethe la. Imfene babe athi ngireverse kancane lento la. Ufuna abantu bathi umuntu nalele efile mkhulu. Njengathi nemadoda asinqale ngathi futhi kahle ngoba asikagundanga siphethe ijebe umbhebhene umuntu babe nasakalele lapha before amoshakala uvela tinzipho ezinkulu ziyakhulu zibe zinto kakhulu kuvela boya lomzimba wonke intshebe leyishanga umbhebhene nomkhulu kabi ingopha leti uyabona ukuthi no sokuthwe omunye bahleka sabele. So lapho ke babe kunalokhu ganga lokuthize lokukanje. That's why this nowadays umuntu langathi mina ngibona imfene leyo kuloya hayi amampunge isuke bone le chimpanzee noma bonele owatibonele isithundu esithize kumbe bathathe le chimpanzee obathathe Msimango bakhona imfene uMsimango nengobiyane uMsimango so besicoce ngako lenye langa lo lana bhuti kuhamba kokujwa umuntu lo kwakudzala umuntu lebathi ukuthi umuntu lo ngamalanga la sowudaba so store wami moya tsite sivunguvungu sebemoya tsite ikhandwe la kuye it's whereby lo muntu nasekavuka lapha akasasemuntu omjwayele ongambingelela ongamkhulumisa thathiwa imark yalento bangathatha maybe bidani station njenganayi lapha phezulu bayibophe babophe inkomichi because abantu bakudala bebahlambi bakho ukwaziwa ukuthi hayi umkhulu kaColani imfene yakhe ibophe ideta umkhulu kaMduduzi imfene yakhe ibophe istation ibidani idonsi inkomichi imfene kamkhulu kaSipho ibophe isikhumba idonsa lephondo uyangithola lezo zinto lezo baba nazezi nasese bayicreate lento le exist umsebenzi wayo now iexercise ukuloya because kudala babe lento le yokulapha be like itest ethize yokulingana ukuthi bathi uthi wena Msimango ngithi njalo nginyanga bathumela imfene la idonsa lephondo ukuthi lapha Msimango sona kangenena noma ngubani asifuna ukubona nje umuntu na idonsa leliphondo liqotshiswe imithi ethize na ihamba elikhulisa la ekhaya icracker yonke lento le indeka la ekhaya. That is why buthi nanivuka emakhaya nina ngabukhulele emakhaya belethu botiva uthi nawuvuka emakhaya uve bathi sibona tidladla ngathi ukuhamba imfene la lento buthi kuthengiwe sidladla selendo lo inaqabanga kweyesendle yaqhubiswa njengelasha naqhubisa isicathulo kuthi ihambe khona wena uzobuka ukuthi kuhambe imfene nazidladla semfene idonsa into uyangithola iyabhala la ekhaya ingabhala nje ihlwebhe ukuthi wonke umuntu lola khansi ekhala ikhesi yodwa akukhulu lo kuvuka aphumelele miningi imithi babe bahlupheka abantwana bagqwelela labanye bafundile yabo nemfundo yakhona sebazi bathi bafika emakhabethini lento le case basuka nayo le bazalwa khona
iyabamusha impilo yabo yonke kuthiwa labantwana balapha kahle kaMsimango asifuna ukubona noyedwa abanemoto obe abanelikhaya. Uthola umntwana uthi wena umntwana ingoba bani ini wena mntala uzange owayena i-research le enough because now umzali iningi task lofuna uyenda. Uthola ukuthi umntwana nje umbona ingoba bani nje ile mfene banikhesa ukuthi bemantombazane kufuna babe ingoba bani bebafana kufuna kubethi itsawa kwaze abantu begebengu but lento ya rotate leli khaya uyahamba lazo umsima ubuthi ubethele umsima unabethele ubethela ukuthi lo mutho lemfene leya usile impela mbamba itso by nangikhuluma kubantu ngilamanye amavideo lengengadlula ukuthi before uyobethela umuzi wakho awusubhekisise lo muzi ukuthi ngibethela akukho into yini lengisimisako lapha ekhaya ekhaya lengininga amandla ukuthi lento ihlale izitse ngoba ukubethela futhi kuyafana ukuthi ungenzeka ubethele ufana nomuntu osuke evala umnyango kanti uvale into ngaphakathi ufuna uqala ukhiphe eqala ongaphakathi iqala bese ngikhanda uvala umnyango exactly babe ufana ngabe kusangelibhawudi angeke uthi wena le moto ngeheavy yaqeka libhawudi lengaphakathi leli lifasa ngeracket or something uthi ngoba la kunemphobo angqono ngoba ngibona naye iansanyana lengibona kule angifake lenye libhawudi ukhila lela bhawudi lela and once leli la lokha lela selilokho kangakanani kakhulu angeke sokhona ukukhipha sifuna manje ma grinder nani so empilweni enyameni emuntu akekho ma grinder akho ma drill so before mbukele ekhaya before wenda yonke into ngomuntu wakho lento yemfene lesikhulumako imfene diningi imfene yakhona eqopha impuphu ekhaya lakho imfene yakhona kulanda ishukela ekhaya lakho imfene lento ngikhuluma ngayo is a big exercise bantu benkosi nangabe lento iyakwendekela la uhleli khona hlalo wadi usayo impilo yakho vele ishaya emagimbolo gimbo ibheke phansi incongile kabheka ngaphezulu imfene iyakwadi nokuthi inende la khathe khanilwe shana impela kungabi nokuthula kungabi nomnanzi iyakwadi nokundivide ukuthi thola ukuthi qolwane wena upheke endlini yakho sibani bani pheke endlini yakho sibani bani wena lokana lokho sendivideke le khathe ekhaya ngenxa ukuthi wakathunyela imfene yahamba le mithi kuze kube nemfene kwakunemithi qolane le ukuthi na uyididile uyinyanga uthi uthatha almost 1 year awubamba induba yakho nangabe uyalapha abantu uyingodi nakuwe nomuntu that's why abantu bakuzala bebakwadi kolala ngithikhumbe esigangeni that's why ngithi siya lapha Msimango but kunemihambo le kungumanje mina ngineliqiniso leqwele ayisendeki sebafeka leligama lobunyama bafeka leligama lalendo uthi mina ngiyakwenda lokho ngoba awadi unqolana ngawuthatha vele into thola wena utobona ukuthi umphe umelo eqineni ngute ngoba le tinto leto athi sa practicewa funa bangilalela ukuthi why tingasa practicewa futhi nale tinto leto dala umuntu bhuti bonke namamushara dala bengeke uqale ngo 8:30 uhambe emathungeni wakhala isicangulana namhlanje abantu bahamba emathuneni ngani ngendlela yokuthi lapha labantu abalele lapha sokuleletha igwabgwabo uyabona na uthathe ibox emechiso kungana lento yokulayitha lapha phakathi uhambe uyongqwaba baba noma uliphosi lapha elangeni lapha noma elangeni lashisa nganana ngelivutha lokuphela into litoma libe mqwayiba lomelele nalabantu laba labalele lapha sebaba mqwayiba dariswa labanye namhlanje umfathi mina mama wami wafa kudala 19 bantu bana mina ngimphuphi udaphupha kanjani isigogwapha bantu bakuzala bebaphupha into yendeke ngoba bebangqoba abantu baphelele namhlanje kunekusukusiwa unama-postmortem ukhanqwa umuntu uthathwa uqopho buyakhishwa amathumbu into efana naleto utawubuyela kanjani ngomoya wakho ngoba wena laphana lesithunzi sakho sesijujuwe machine no yezwakala manje le imfene ihamba ebaleni inqandwa ukuthi nichele noma inqandwa ukuthi nibethele ekhaya cha babe uyabona Msimango bagugulele ukuthi laphana le mfene nayihamba la ekhaya ilahlane kahle kahle first thing ngendeka le mfene lana ilahla ukuthi la ekhaya lihlale ningamabhungane indize noma nyovu kumbe netinyosi nibulo nibhunya le Jared Long semsimango na ayita la ekhaya kubona ukuthi lapha abashaya ngelujwa babhunya lapha babatinyosi uyangithola lujwa lokho kalujwa ngoba kuganga lokwentiwe lapha kusikulapha uyamvusisa Msimango ufuna ate nanga nelujwa
funete nelutho la kalikhandile bebehlala isigcingini sakhe lutho lo ukuthi sebela into lokuganga letipoku ufike itlalela la ngicela ningiphumele la kulikhamba anivakashe nangiqeda kwenda lento lami la because ngifuna lelutho leli nalelutho leli la uyangivisisa ukuthi njani because nalo lamalu lamajo oyithule lelanga lelifake liphondo naleli tabe lifakwe ngumsimango ngetandla ufuna igcinele arolane wona thwalane because lami ngobe ngilibekele entsabeni ukuthi na uqeda lapho ngifuna umuntu ohlala la so naleli nase abonene lelami lidonsa lela liyohlala entabeni that's why uva ukuthiwa make wena nasikufonela dzala bokushaya imfingwane bangana amafoni nangishaya imfingwane inyanga bengahlala esikomu njengaloku sihlala ikomu nyanga khale inyanga beliba phasi kwenzaba lokhu silibe phasi kwenzaba kunemkhibathitho okudlala phezulu kwenzaba lo mama na busy lapha maybe simfaka esifuthweni nashaya impempe ngala yena uyakhuluma la kulento ukuthi ngithi into lethize lapha emntini wami mayiphume mina nginobabe lapha babe mkanjisa umlilo uyangivisisa ukuthi ngithini ngithi esihlahleni ngibeke liphondvo lami esihlahleni ukuthi lemimoya lena iphuma kubabe namake gijima ithatha kulomoya lo mina umsebenzisa uyungena lapha khathe ephondweni sengiyakunika sicela nithatha naliphondo nali hamba uphosa liphondo emfuleni lokugijima ufika liphosa na uliphosa utoba wathi hawu babe ezibani ichild ngilomthakathi wakho gone so namhlanje bathi thatha la into hamba uyoma phuphutha uphuputha abantu oqolane bangaki la emhlabeni nangitathiwa ngiphuputha qolane namhlanje ngiquphuthi bangaki oqolane bakho namhlabeni balesibongo leso ukuthi ngiqolane kaNkosi bangaki oqolane iNkosi la emhlabeni shothi mina ngibulala bonke labo oqolane iNkosi so kunzima ayikho ke lento leyo babukele ukuthi batanika thina iguguzenyana nambe nophuphutha neminyango etitradini nambe niphuphutha egcineni ugcina uyiphuphutha wena utathola wena uphumile la khona khona utholakala sesitradini ayikho yonke lento leyo nangabe usebenza udila ngomuntu kune test ethize okufanele uyende ungumuntu wena naleyo nyanga yakho lokude kuyo ayikho lento leyo kuthiwa phuphutha hey Peter uzothola ichayile abantu benkosi siyabonga